Danas sam raspoložena i za nešto slatko. Jeste li čuli za babku? Tradicionalni pleteni kruh s nadjevom. Pripremit ću dizano tijesto. Trebaju mi 2 šalice pšeničnog brašna, koristim ono bio podrijetla. Volim koristiti ovaj smeđi šećer, ima ako ništa drugo puno više minerala od onog potpuno rafiniranog. Malo soli, otprilike 2/3 šalice mlakog mlijeka od Zobi. Nakon što sam povezala tijesto i mjesila minutu 2, dodat ću omekšali maslac. Mjesit ću nekoliko minuta, a potom ide na toplo dok se tijesto ne digne. Izvaljala sam u pravokutnik i sad ću premazati voćnim namazom od malina. Cimet odlično ide uz malinu, a cimet osim što je iznimno mirišljav je i jako zdrav. Ali nije gotovo. Sada ću roladu prerezati napola i isplesti pletenicu. S dizanim tijestom nema ništa na brzinu, pa ću pričekati da se digne još sat, 2, a potom ide u pećnicu. Sve što sam do sada radila u pećnici, sada radim u ovoj fritezi na vruć zrak, zato što mi je brže, jednostavnija, a tijesto bude savršeno ispečeno. Ova friteza ima 2 posude, što mi je jako praktično, jer ako radim 2 različita jela koja se peku na različitoj temperaturi, sve se mogu ispeći u isto vrijeme. Babka je ispala mirisno, sočno, neodoljivo i treba je probati dok je ovako topla.